ngete lashona lingena Tindzaba talunga lomuhle kanjalo ngete lashona lingenaso Simo selitulu sibingelele ngemakhaya kanti ke masibuka sithombe sethu ikakhulukati kusihlwa namuhla uyabuka ke ikakhulukati ekhathini elive yabona ukuthi kuyoba nemafenzawo letinyende kanti khona nemoya lo wehla ikakhulukati ushona ke enshona langa ilive kanti ke mabuka ikakhulukati incenye yesifundza iKwaZulu Natal nesifundza ke iEastern Cape kanjalo ke nangale sifundza Free State yabona ukuthi sisekhona ke lawo mathuba emvula langahla abelapha ke ku30% kanti ke incenye yesifundza inshona langa Kapa lokusho ukuthi sileyo belibalile ke kulobusuku banamuhla kanti ke masichubeka ngalo muhle sibula ke langeni lakusasa yabona ikakhulukati lisesekhona ke lelwandle lithukuthele ikakhulukati enshona langa nelive kanti ke phakathi nelive ikakhulukati ngale ke esifundeni Eastern Cape ukhona umoya lo ngahle kube ingodi kanti ke namathuba emvula akhona la khuphuka ke ikakhulukati ekhathini nelive kanti ke mabuka ikakhulukati ngale ku Uppington uyabona ukuthi livulile kuleto Tindzaba leto kwengwalo lomuhle lokusho ukuthi abantu batawube ke bafuthumele ngendlela lefanele kanti ke masichubeka sibura ke emazinga ekushisa ukuthi ngabe ke emenjani ikakhulukati elangeni lakusasa mabuka ke sifundza eGauteng ngale ke Pretoria lihle lapha ke ku8 ekseni ngale ku Johannesburg 7 eFranacheni ngu5 ekseni lokusho ukuthi kuyobe kubanza kuleto Tindzaba leto kwengwalo lomuhle kanti ke masichubeka sibula ke sifundza ikakhulukati Limpopo mabuka ke eTulu eMusina lihle lapha ke ku11 lokusho ukuthi ngekhamba kwesikhathi leyo belipholile nje kube lapha ku23 kanti ke ngale ke kuboli phalale nangale kubothaba zembi tabe iphumile ihlavelanga kepha ke ekseni kuyobe kumakhata ke kancane kuleto Tindzaba leto ke nangale kubheka sifoti nje kube lapha ke ku8 yos maguquka langa libe lapha ke ku23 tati diphuma empumalanga ngwalo lomuhle masibuka ke imbombela lilapha ke ku10 ekseni kanti ke ngu21 umaguquka langa lokusho ukuthi kuyobe kupholile kanti kuyabanza ke kubokhero line nje kube lapha ku4 emkhondo lilapha ke ku7 kanti ke leyo phola nakhona ngekuthi kuhambe ke kulusuku kanti ke esifundzeni ke KwaZulu Natal ngwalo lomuhle mabuka ke kubole Smith kakhulukati nangale ke boPeter Marisburg ikhombisa ke kubanze ekseni kanti ke kuyobe kufuthumele ke ngekuhamba kwelisuku nje kube lapha ke ku28 Paul Shepston lihle lapha ke ku26 lokusho ukuthi kuyafuthumala kuleto Tindzaba leto ngwalo lomuhle kanti ke mangubukela ke sifundza iEastern Cape mabuka ikakhulukati ngale kubomalitswayi kuyakhombisa ukuthi kuyoba nemkhemetelo lokhona kuleto Tindzaba leto kanti ke kubokomani nangale kuboCraddock lapha ku7 nemafota ube akhona ke kuleto Tindzaba leto ngwalo lomuhle kanti ke sengubukela ke sifundza inshona langa Kapa ngale kuBermanasi uyabona ukuthi liyobe lipholile kuleto Tindzaba leto kepha ke liyobe lapha ku17 kanti ke lobuClan Williams nakhona lapha ke ku10 bo17 ngaguquka ke kwelisuku kanti ke mangicubeka nayo ngalo lomuhle ngibukela ke sifundza iNorthern Cape mabuka ke kuboSutherland kuyabanza kuleto Tindzaba leto ke nangale boCalvina kanti ke kuyawuthi ngekuhamba kwelisuku ngale ke ikakhulukati kuboDR likhombise ke kuphola kuleto Tindzaba leto ke nje kube lapha kubo18 kanti ke kuBokurumani nakhona lilapha kuye ke la 22 kanti ke mangibukela ke sifundza iFree State ngalo lomuhle eBloemfontein lapha ke ku5 lokusho kona ukuthi liyobe libanza kuleto Tindzaba leto ke nangale ke kuBokronstad nje kube lapha ke kuye ke la 7 kanti ke mangibukela ngale sifundzeni ke iNorthwest mabuka ikakhulukati ngale ke kuboToska lapha ke kubo7 nangale kuboFryhead lokusho kona kuthi kuyobe kubanza kuleto Tindzaba leto ngwalo lomuhle kungakube ngikuphathele kona busuku abube ngilobuhle.